Kumshi benta benok senyang bat benlong ke jingkersya ni ke skul shnong, kata ke skul Persara Upper Primary School, ke badan halum umpi Sning Riboy District, ke dorbar shnong lum umpi, menta ke sengi ke khat arterik risau arjar arpulai, ke layok ban pli ke tamasa balai sengi, ya ke belatip kum ke third carnival fest arjar arpulai. Haba ai jingkren nakal yang ubah people thank you laong baling ba kani ke jingtmu ba bahajong ka shnong ban kersyan ya kani ke school bakum ke school kan yo bante ya ke kamera na benta ban yo ya ke secondary school hapo kani ke school shu laong ru ba kani ke school ka yo shisha ya ke jing iet na baro haba ka yo ya ke jing kersyan haman ki por ba ka don kam bat udap da ka jing sngo kumen baling ba kani ke jing ya trailang jong ka shnong bat kiwi de bakan long ka basaiso. Hinungi kaya jong ka school na duba jiden ban kiwi baron ni kaya kita jingtimu ban yakin sakmat ban puno sa class 9 ba class 10 bat kani kan pensuk susu ya kena snong gibala puli na du ki for lower primary kikiu sa ka upper primary menta pat kim don kam su ban ni wat hai min betang ya ka class 9 ba ka class 10 dengan increment scam bagani ke jingtmu ke bawah jom ki noi kai baka managing committee jom bawah George kanya sakmat bat kan long ke basaiso dan kalian jonga kumunong ilam jonga kunhun Ribo Youth Federation nadu nang sedang ke RBF kalau ngerti bat kani ke school ni ha kani ke penang sudep nakaliang ke seng ha kaju ke por ke cingerap jong ke Khasi Student Union ngilala ban senyang kepisah kebahe lese kepoi dikilap tengah kaba ngilala ban kersan ya kani ke school ban ngai ba kani ke school kayo sisa ya ke jingi tip de kinong hikai ne kinong yalam jong ka school ne kidi kinong yalam jong ka snong ngam tip andre kiyo ya ke jingi ba kat ba ki don kam ngai bagi kun samla jong kom sning kimi sakmat bakin kit lang ilungkor bakin yarak ya kani ke school hang ni ngai ba les uday na po umsolang ngai ba bines kiba ngai gendu la pentit nga bangandon kang ni uday na po properly but ki sama na kiwe ki snong ki bahaba kusatri jong kumsing town kimi sakmat ban yarap ban volunteer ban don bentalang hakani ke carnival festival kaban banlongkum kita ki organizer bat kani kai ngai siapa wat makiru kum ki samlas nong jong kum sing pelun kidan kata ke bensim bani trelang nam ta kani ke school bat pententiu kani ke school ngios ngo ba na kaliang jong ki sarjiden ilaong ba ke cingtemu ke jungi kalong bang ilas dang bat snai ke office but ni ya ke school ke classroom ngatrai arkli te pinton kambe ar kamera te kadun cinge haka bidi bat ke fat te halo kani kemat na kaliang ke managing committee na kaliang tu kasnong unjuk na kaliang tu town committee jong komsning kiraong betul ki ailat ban peniat ngin peniat no ya kani ke festival ke berit bangin yo e ke cingkersan nga khot ye we rifi ki patba nomsting bat ki basa marjan komsting kum si benta ba pin senyang lang ya ke jing temu ko ba jing kinong ilam jong ke Persara school din yawan ban pek ban simbenta lang hagani ke festival kum ke dak ban ino senyang sya ke jing temu ba jong ke ni ke school bat kinla ban pen urlong no ya ke ni ke jing temu ke ban snai ki al kamera kelas nam ta keni ke jingmu ko ha jong keni ke school na kaliang jungi kum kinong ilam ngin ya kendo ngin ya songba bat ngin nang penjana isu ya kata ke jingmu ke ba jong pi kinui kai bat ke managing committee bat kanam long tang bangin su ai jikran handre kandon ru kadang ke ba lagi ba tam ke ba ka RBF klale bat kadang yaile hakis ngi berwan Kerman scam ki organizer kide ki samla ki babet ham kom organizer kum kini ki kam ngala itu bahai baru ki organizer ni kila penong pun kali ki program kum kini bad ngi
kalong ka aka ka pasiso aman lagi program begini kunhun lagi penlong ya kano ka organize hapo kumsning na sa bar sa kumsning na kermen gintan ka jingi lang but nga selip ya ka jingtemu